Apay ka na kami suot kasi kamay tadong Domingo. Iso nga rin, agmisuutak tatan mata, solito ko, tato no, bigat no, nakamisuutak man, agungot kay manan, lunlonis ko na yun to manan. Kaya po, nalaing ka nga talaga may taawan makaabaking ka. Amman ama, syakpay, danga ka nga talaga. Apay gaya mamadi kay na panjin, tipas kanji kasinsinyo, agap apanak garog ka na mga naimbitaran. Baka matanga ka sa pulanan nga imbitaran da kayo. Kasinsinyo mo, ay hana lang nga kasi may ta. Agap apanak hindi nga didak nga pinagtagtagar yan. Nakabuong akto iti pinggan ijay di basol ko tungkal biyagan kinyata ajay. Nag-OA kay talaga ma. Ibagbalatag paiso si kamay ta. Sa bagay nababak ng dagaming dagijay siguro pada da nga nababak na nga kakabagyan nyo ti inimbitaran da lang ma. Data ti bagbak kinyam, agadal ka na laing tapno puminta si tibiyag mo tapno aming nga kabagyam ke imbitaran da ka amin ti pasganda. Kas jay ba ma? Kas jay, ultimo ha mo kakano dita ureha mo nga madaldalapos no aduk kwartam ke imbitaran da ka ti pasganda. Uray siguro pabunyag la datay pusa da kaalan da kapay nga ninang. Manag-OA kayo, adagar mabunyagan nga pusa. Panagsasaukla ajay may ta, amiri sa mga nalaing. Manipod garod tatak rugyana kon. Rugyana mo ti agbasa-basan tapno, adamot ti kargana data utak mo lalo ta ag-college ka dato sumarunong nga sa rekan eh. Haan ma, rugyana kon ti agurnong ti kwarta ta urehan na makaturpos ka aduk kwartak no ka. Gambel ka nga talaga, agbasa ka ta, datalaang iti ko, may pamanaking ka. Kay ipamana yung gaya madi si kailan tati agadalin mata ipamana yung tulot takinyakan o di ba mas madali ay na may ta dampel ka nga talaga ay apo di ba pudno mo ipamana na ko no kinyak iso nalata agadalin tamana ag tulat tantap no handak nga marigatan awan talaga dati ni mama baga na nga dampel mas dampel mo iso na